Ek het hier vir Faiza Arendse en Sipho, haar vriend. Faiza, jy is nou al amper 18 jaar op die straat. Wat het gebeur? Dis 'n lang storie. Ja, is een angst voor ik bedoel nog gedreven. Mijn ma liever. Dus zeg maar, lekker rap na mijn fase doet. Allemaal in mijn reject. Nee, zo. Jy gevoel jy pas nie meer in nie. En toe gaan jy maar. Maar hoe oud was jy toe? Dus zeg maar, was 12 jaar. 12 jaar oud. Dis nog baie klein. Sjoe. Sipho, jy is nou al so 'n jaar op straat. Hoekom is jy weg daar by Tembaleto? Ik ben weg. Ja, was zijn met problemen. So daar's familieprobleme. Als ik praat die problemen uit met worden foto op de wat je met Engels roken en roken dat dan niet. Dat zit ik maar hier wat je gaan. Die mag gaan. Faiza, sou jy graag weer in 'n huis wil bly? Ja, dat is mijn grootste wens. Hè. Is al langer op straat as wat jy in 'n huis was? Ja, Ik wil wel eens zeggen, die restaurant die was niet lekker niet. En alle wat een huis is, alle wat kinders het. Want bij mooi kijken naar de kinders, met name mijn meisjeskinders. En wat hulle mijn kinders, maar hulle mijn kinders oppas. En kinders, luister jullie maar, hulle ouers. En wees bij je ouers en wees een kind bij je ouers. En maar die dag is hij niet meer. Een van die ouders niet meer is hij. Hele bij verlang. Good morning, George. Linda Swanepoel. I am a owner of some businesses in the CBD area, and we all know that we have got a problem with homeless people here. I would love to invite every single business owner that has got a problem with the homeless. We have got a solution and we really need your help. So please come and support our homeless workshop. More details to follow. Andrei Olivier, ons ken jou al 'n hele rukkie. Jy's van Kremhok. Wat kan jy met ons deel? Dis so goed om te kan praat oor ons hawelose mense en om positief vorentoe te kyk. Ons het 'n oplossing om ons hawelose mense in George minder te maak, maar ons kort hande van mense wat kan help om dit te doen. Ons het soveel verskillende fasette wat die oplossing behels, maar ons het mense nodig wat wil help en besighede wat wil help en kerke ensovoort. So kom vat ons hande. Op die 2 September het ons 'n homeless conversation by die George, by die NG Moedergemeente in die Langgebou. Dit begin 9:00 die oggend. Kom laat vir ons weet dat u wil kom en kom neem deel aan die gesprek. So laat in die aand was hierdie. Okay, so hierdie is net na middernag, die 14de Augustus. Okay. En hierdie is 'n video materiaal wat nou net voor die winkel geneem is. Iemand het homself 'n beetjie gemaak. En as die ouens nou hier oornag op julle stoep, beteken dat julle maar die volgende dag skoon maak. Ons moet skoonmaak, niemand anders ons skoonmaak, hulle los dit net so. 10 Augustus. En hierdie is al helder oordag. Dit is in namiddag, 17 minute oor 4. Die 24ste Julie, net voor 2 in die oggend. En hulle hou daarvan om onder die lig te slaap.
Seker maar veiliger. Ek weet self nie hoekom nie. Jy sê jy's oggende vroeg, soos in 4:00 al Hier hierso. om skoon te maak elke oggend en law enforcement kom uit om te help, maar ek kan nie elke dag hulle bel nie. So jy het 'n nuwe taakie by jou Ja. daily chores. Ja. So ja, dit raak rof. Dit is en hulle is gewelddadig. Ek kan nie oopmaak voordat hulle nie kom nie. In die oggend lê hulle voor die deur om julle eers wegkry voor die kliënte kom. So dit is maar moeilik. Hoe lank is julle al besig met julle gimnasium hier? 4 jaar hierso. Ja, Okay. 4 jaar Voel jy besig. dit raak erger? Ja, baie erger. Ons nou al vir hierdie jaar veral. Hierdie jaar het ons al 4 uitbrake hier gehad. Dit raak erger. Ja. Hoe kom die mense hier in? Is dit onder by die deur? Hulle het daar deur die venster geklim, so hulle het opgeklim. Van Okay. onder van ja, Coach George Paul opgeklim, venster ingebreek. Sure. Hulle het daai kant ingebreek. So ja, ons is al 4 keer hier ingebreek die jaar. En dan wat doen hulle as hulle hier binne is? Hulle het alle elektronies gesteel. Daar was oor die 100 000 rand se skade gewees wat gesteel was. Hulle het so 3 weke terug vrou se selfoon gesteel onder by die deur. So ja, dit raak erger en erger. So jy sê dit is meer die fokus is op die haweloses of dink jy of daar's 'n ander crime element wat ook Albei. inkom? Albei. Nee, dis albei. Ja. Die haweloses is 'n probleem, maar as hulle net in die oggende kan weg wees, dan is dit So dit maar dalk hulle nie klaar. regtig nie. Ek kan nie regtig sê dis hulle wat die crime jag nie, maar Maar jy voel dis nog iets dis deel waarmee jy van moet dit, deel. Ja, dis deel van dit. Want dis die groot probleem vir my op die oomblik is die haweloses wat voor die deure slaap, ons kan nie oopmaak nie. Monique Pearson, Yes. you got a massive reaction on social media with your post last week Yes. on homeless in York Street and what it means to businesses. Yes. Let's talk about it. Perfect. So you've been open here for quite a while, right? Yes. You're at Goji Fitness here in York, Gobi, Gobi, the little panda. Yes. What's your experience of the situation? So, because we're a ladies' gym, we are lady coaches. It's become very unsafe for us. Law enforcement, they do respond every single time. They do remove them. A few hours, not even a few hours later, within an hour, they are back again. When we walk to our cars, they are harassing the clients for money, for food, and as soon as you say no, they become very violent and aggressive. There is one particular guy that's threatened to chop our head off with pangas. Yeah. It's escalated. In the morning when we get here, we are cleaning up because they are defecating, they're urinating, and it's a mess. It really is a mess. We do 4:30 in the morning, just before we open, we are cleaning up papers, we are cleaning up human waste. It's become an issue. Law enforcement really is doing their part. They do come and remove them. They are very, very willing to help us, but we need a solution. We need a long-term solution. Would you like to be part of a solution as a I'm business? more than happy. I'm more than happy to be part of the solution. Wherever we can get involved, we are more than willing to get involved. What's your name? Hi, my name is Tennille. I am from Yellow Kitchen. From Yellow Kitchen, and you're here in York Street. You're one of the many businesses that I know for a fact will have some or other encounter with homeless people who is regularly sleeping in front of the shops at night. Yes. I just wanted to know whether it's a real problem for you guys or whether you feel it's under control. So we do have security that basically monitors the area during the day, and at FNB we do have somebody that comes through in the night to protect our building. But it does cause a little bit of an issue in our shop when we Yes. have a lot of homeless people do enter the shop sometimes, which we do have under control with the security team that's here. They do chase them out, but of course it's not a good representation in the shop if somebody comes in asking for food or basically making anybody in the store and staff as well feeling uncomfortable. I see. And do you have any sanitary issues with people living on the pavement in front of the shop? So we haven't had anything like that, thank goodness, over Okay. here. No sanitary issues at all. And you've been here for quite a while? Yeah, so we're currently the new owners for the past 8 months.
Oh, well, Yes. congratulations. Thank you. Are you also new in George? Yes, so I am new, but my dad has been here for a very long time, and him and I are partners in the business. All right. Yeah. Do you feel that the homeless situation has increased since you guys opened shop, or does it not feel like that? Personally, with me, I would say from what I've heard, it has decreased in the area, like around our shop itself. But there is the odd few that don't leave. But Your I wouldn't locals. say, the few that just will stick around a little bit longer. Other than that, we do have less people than what we did initially have. I think my dad and a few of the gentlemen around here did a good job kind of moving them away. Okay, so you basically interact with them, talk to them, we ask do them to move on. leave, not to disturb any of our customers, and also not to like hover around the front of our shop. It's also for safety of all the customers parking vehicles that we kind of ask them to chase the security. Like I said, is a really good or positive impact that we have in the center. We do see them physically telling them to leave. Yes. Angelique Kamfer, jy het my nou so 'n mooi ding gesê. Jy sê die eienaar het heeltemal 'n ander gevoel oor die haweloses wat hier voor die winkel is. Regtig waar, sy het hart van goud, so sy voel eerder as dit so koue daar is, dan sê sy ons moet eerder vir hulle 'n bietjie koffie uitvat of so vir al Carlos wat buite sit by ons. Wat 'n naam. Ja, sy naam is Carlos. So ja, daar sommige mense wat 'n bietjie anders te voel nou teenoor haweloses en so, maar ja, dit is haar gevoel. Is Carlos iemand so musiek maak wat partykeer hier sit met 'n gitaar of iets of Nee, ek dink hy sit in die boek. Carlos is die enige wat nou weer in 'n rolstoel by in die rolstoel. Okay. En julle P&A hierso in Yorkstraat is eintlik 'n bekende gesig. Weet mense kom baie hier. Het julle ooit gevoel dat die mense wat hier instap 'n bietjie ongemaklik voel omdat daar haweloses buitekant is? Laat die mevrou regtig, laat die. Hier is eerder baie van ons kliënte wat instap dan sal hulle soos 'n klein geld kom spesifiek maak of iets koop in die winkel, net om iets in die blikkie te gooi vir die hawelose buite of vir die kaartgate en sy aan te gee so.